Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is October 30, ha? Medyo late kita yan, ha? Ate ka, adianay kita. Malaysia. Picture naman kita, Always on the go hero din, Agianay ngayon kita di ma Enchanted Kingdom. Dinha Plaza. Makaruruyag kong gabi. Enchanted Kingdom. Diri la rumamay. Makaruruyag kong gabi. Okay. Ma-picture naman kita. Hey manatina. Ayaw pagtalikod. Mo ida ngay gidi di naghihimulotin ko ang pateri. Lagat pateri. Nagaaya di rahit ko ang. Ita trumbuliwat. Indin Sugad-sugad dit aton. Oy shout out Patrick Sibera. Oh, tala music. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way. Coming down Olympio didi. Baka diri makarawod. Na pwede ka mamamasyada. Kita atong laluwat hangyo Ala, yung pagburublig kita gihapon. Baga pag tipig ito na aton mga siot. Makita man kamo nga may adididi. Mga pinanhi, mga improvise nga mga basurahan. Gusto ko hayo karoon. Diri ngayon, DSW dit mapasweldo. Department of Labor, ano ka ba ito niyo? Time check boy, 6:04. Medyo late kita yan matika di anay kita hakuan Malaysia. Malaysia na ito itong rumbo ano mo ito ko Malaysia. Hindi lang maya ma-picture naman kita. Di lang maya ma-picture sugad laman di lang maya Dia always on the go hero din sige na, okay na ito. Mga kuwan ito, mga activity, mga taga-tanaawan tupad. Salit, utroy pa niyo. Utroy pa niyo. Madisog na tuweg. Oops. Good morning. Utuloy pa niya sa na to Parang liwat. Hindi ba liwat? Magpakatagamtam pa. Hindi ba liwat nga magkawaran pa magpakatagamtam? Parang liwat. Makatilaw-tilaw hira. Tapos di na ka Di na ka mo siringaw kanton yung ito yung bulig na lapit ko pa. Yan na nga tuwig. Nakausap pa man laka pagkasunod lo 2026 pwede pa kita kay 2026 na. Sakto dire. Sakto. Okay. Kita kuan. Agianay ngayon kita di ma Enchanted Kingdom. Okay nakita ta kanina. Nagpipinanggiyo hira. Ano mga taga-Enchanted lahat Enchanted Kingdom. Uy, sa libang ko Dinha Plaza Dinha Plaza. Makaruruyag kong gabi. Nila rumamay. Baka ito ka Enchanted Kingdom gub. Enchanted Kingdom budoy. Diri la rumamay. Makaruruyag kong gabi. Good morning. Makaruruyag kong gabi. Ano ya? Okay, ma-picture naman kita. Oropay niya. Ay na, ato dito. Garden. Evacuation. Yes. Ay, thank you for visiting us. Hey manatina. Ayaw pagtalikod. Dani ka naman di ka kulo panak nakuha na hindi natalikod ka. Nikitan lanim. Say. Okay. Di na nagpapatiri. May da ngay gidi naghihimulotin ko ang
Battery. Lagat battery. Nag-aaya di rahit kuan. Man. Oh, siyempre normal. Punta li bisi-bisihan la. Okay, thank you. Oh. Ginawa ka man. Ha? Aw. Mali pa yung permiaris, bili ba kinaiya? Ano picture ang tadi? Eternal is unto Him, O Lord, and let perpetual siya na pandemi. Dahil in peace, amin. Ano, masuldo na kita. Pakasuldo niya, magkakamanim itong karta. Ita, katuko ko na kan mama, ipapalit na lang manin sura iton. Priority niya mo. Priority ko talaga yung mama. Bili ba kay mo sana all tularan? Tutularan talaga ako, kaya mo pe kapag katawo. Good. Direk maraot kapag katawo. Okay. Sige. Oh ha. Keep up the good work. Atun misay. So nagpost anay kita han mga delegation dito ha Malaysia nga na Enchanted Kingdom. So eternal rest grant to them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. So yan ha. Tigang naman kita dito no, dito. Ita trumbuliwat. Indinhi. Sugad dito aton. Oo, sugad ha. Maupay nalaliwat nga baga may danaton extra. Gito inin. Oo, takay kanang lanon tayo nin panibagong akuan kay dinhi kita na dinhi kita nakaka dali-dali ini yung mga kalungganayan. So makuha na lot kita nin ha Shopee o Lazada. Oo. Tala. Huwag kita baga pagkinuan. Awa ni doon. Katimang raw. Baga himang raw doon kita tunyo. Kadali lang. Oo. Oy, shout out Patrick Sibera. Paya good la ha. Niya nagmi-message ko hikuan. Nagmi-message ko nga daan ni Harvey Hidoring Durobo. Si Harvey kuan. Ano pa ini? Harvey Abila. Ang asawa ni Manadadan. Mabugto ni Ramano Donald kuan paridwain niya ranon kaya ano himana paterna hermana hiton kuan hermana hiton Nuestra Señora de Belén. Uunahan natin nga daan hira para baga kumbidado kita mabulunter naman kita pag cover hiton na hiton simbang gabi hiton alas 11. Oo ha oo alas 11 aton gabi pagkakaaga di kita nakakatamo di na kita nakakakuha hiton haymas hiton kinabuhasan keno pagkakaaga at bibirahan hiton simba hitong kabataan. Okay, Rosalie. Rosalie. Bata pa. May 89 1 15 years old. Oh, 15 years old di Rosalie Eternal Rest. Yung tadi mga Lord. Hindi ko picture siya na there's in peace. Kuhan kita. May danat na picture ni Roberta. Nga ni Roberto. Wala agad kay Imano Roberto. He was born on October 13. Mana Roberta liwat, di man nila magkano-ano. She died in October 13. So entonces, budoy. Tapos na kita dito. So entonces, budoy ha. Nadudngan niya na naton kuan. South. Okay, nakatara kitahin kuan. Pero may dadadlaw dugato nagtutdo. Nakatara kitahin kasi ka birthday. Oo. Ayaw ay rayo pag ayaw. May kapakita buli daw patatrabaho din ni kalibutan. Daw pat baga mapapalipay. Oo. Oh, tala music.
There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonio. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonio. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light Buwas, that ay we ka all makapausa. need. Kung din niya may sementeryo mahawan. Oh, di makuan di malimpyo di. Baka di rin makarawod. Na pwede ka mamamasyada. Pero itaton laluwat hangyo hiton baga masinga di hiton sementeryo. Ala, yung pagburublig kita gihapon baga pag tipig ito na aton mga siot. Diri kay ito aton siot kung aton daranga di basta-basta na lang aton di niglalabog. Kaya makita man kamo nga may adidadi mga pinanhi mga improvise nga mga basurahan. Oo, di ba? May din naghihapon di mga nagpaka
himo hinera turtindahanay para ito naton mga maberisita nga di kampusan to in oy diri panggagato mo na no. Oh, may dadidi mga kuan, may dadidi mga tindahan. Pero hangyula naton ha. O hangyula naton hiton baga mambibisita nga di burublig kita panahawan gihapon. Ita aton mga siyot nga dara igpinid naton may daman didi mga burutangan in siyot adi man nga pinanhimo. Oo, so tadi ano itinin hiya nga kuan butilya. Naawod inin hiya pagka di naawod paglabog mo. Di ano ba ito? Oh, para burublig kita baga pagkuan, paghawan gyap ano? Sun Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankei stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice. Ali ngayon o bakit mo pa tayo ditira? Nagpupurupintar hira didi. Di. Man. Oo, naig mo. Oo. Oh, may data ngayon. Gusto ko hayo klaroon ano. Diri ngayon DSW dit mapasweldohan. Department of Labor ano ka ba tunyo? Pa di kita kasilduhan ito. Oo, diri DSWD, I stand corrected. Doli. Oo. So naiggusto kita mga limot. Anyway, buwas 31 kami lang itong may trabaho nga 10 dias pero may danang holiday. Mamay ka lang itong maray na among trabaho buwas. Pati itong Sabado nga Domingo. Oo ha. Alright, tupad. Again, sukarong talanay nga ito ni Mang Rawon. Again, this being your friend from another stars. Siyempre, ako in magpapabiling lagihap nga iyo sangkay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Oo. Okay. Ay, thank you.